ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборон мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон нигардонед. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. баргузории вохӯрии ҳаштуми котибони шӯроҳои амнияти давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил тариқи видеоконфронс ҳамкориҳои дуҷонибаву бисёрҷониба баррасӣ гардид. амалисозии тавсеяи олимони соҳа баҳри рушд бахшидани соҳаи кишоварзӣ дар ноҳияи Данғара машварати илмӣ амалии минтақавӣ доир гардид. мо метавонем ки аз моҳи октябр аллакай киши тирамоҳиро оғоз намоем. талошҳои пайваста ба хотири таъмини бозори истеъмолӣ дар ноҳияи Дарвоз шумораи гармхонаҳо ба 38 адад расонида шуд. аллакай аз чанд намуди он ҳам дар бозорҳои дохили ноҳия ва ҳам бозори Душанбе фиристода шудааст. рушди соҳаи маориф дар ноҳияи Рашт, бунёди иншооти замонавӣ дар доираи ҷашнҳои миллӣ. ҷавонони деҳа иқдом гирифтанд ки 8 синфона ва 3 комбинати замонавӣ сохта ба истифода диҳанд. пурзур намудани фаъолияти масъулони мамнунгоҳи табиии давлатии Зоркул натиҷаҳои назаррас ба даст омад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо амири давлати Қатар шайх Тамим бин Ҳамад Оли Сонӣ суҳбати телефонӣ анҷом дод. дар ибтидои суҳбат амири давлати Қатар бори дигар табрикоти самимӣ ва таманниёти неки хешро ба пешвои миллат дар робита ба натиҷаҳои интихоботи президентӣ дар Тоҷикистон баргузор гардида ва аз нав интихоб гардиданашон ба маснади олии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд. дар рафти суҳбат сарони ду кишвари дӯст вазъи имрӯза ва дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистону Қатарро баррасӣ намуданд. қайд карда шуд ки Тоҷикистон ба ҳамкориҳои ҷонибҳо ки бар асоси манфиатҳои муштарак қарор доранд баҳои баланд медиҳад. ҳамчунин ҷонибҳо таъкид карданд ки ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Қатар аз ҷумла дар бахшҳои гуногуни иқтисод бо шумули соҳаҳои савдо, сармоягузорӣ, саноат, энергетика, кишоварзӣ ва сайёҳӣ ҳанӯз ҳам дорои захираҳои истифоданашуда мебошанд. дар маркази таваҷҷӯҳи тарафайн инчунин ҳолат ва ояндаи робитаҳои ду кишвар дар чорчӯбаи сохторҳои ҳамкориҳои бисёрҷониба ва масъалаҳои умдаи байналмилаливу минтақавӣ қарор доштанд. дар ин замина ҷонибҳо оид ба таъсири паёмадҳои глобалии пандемияи COVID-19 ки ҷомеаи ҷаҳониро нигарон кардааст ибрози андеша карданд. қайд гардид ки Тоҷикистон низ дар вазъияти мавҷуда истисно нест ва тамоми саъю талоши худро ба пешгирии оқибатҳои он аз ҷумла дар ҳамкорӣ бо ҷомеаи ҷаҳонӣ равона карда истодааст. дар ин зимн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба давлати Қатар ҷиҳати ҳамкорӣ дар мубориза бо ин бемории сироятӣ изҳори сипос намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз амири давлати Қатар шайх Тамим бин Ҳамад Оли Сонӣ ҷиҳати анҷом додани сафари давлатӣ ба Тоҷикистон даъват ба амал оварданд. даъвати мазкур аз ҷониби Қатар бо камоли майл пазируфта шуд. суҳбат дар фазои самимият, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ сурат гирифт. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти тозаинтихоби ҷумҳурии Молдова муҳтарам Майя Санду барқияи табрикӣ ирсол намуданд ки дар он аз ҷумла омадааст. хонуми олиҷоҳ, шуморо ба муносибати пирӯзиятон дар интихоботи президенти ҷумҳурии Молдова табрику муборакбод менамоям. натиҷаҳои интихоботи президентӣ баргузор гардида далели ҷонибдории мардум аз роҳи интихоб кардаи шумо ба сӯи рушди босуботи кишвар ва таҳкими обрӯву эътибори он дар арсаи байналмилалӣ мебошад. Тоҷикистон ва Молдоваро анъанаҳои деринаи дӯстӣ, ҳусни тафоҳум ва ҳамкории созанда ба ҳам мепайвандад. итминон дорам ки муносибатҳои ҳасанаи байни кишварҳои мо минбаъд ҳам тавсия ёфта соҳаҳои нави ҳамкориҳоро фаро хоҳанд гирифт. омодаам ки дар ин ҷода якҷо бо шумо тамоми саъю кӯшишҳои заруриро ба харҷ диҳам. ба шумо хонуми олиҷоҳ сиҳатмандии комилу дар фаъолияти минбаъдаатон дар маснади роҳбари давлат комёбиҳо ва ба мардуми дӯсти Молдова сулҳу амонӣ, некуаҳволӣ ва шукуфоӣ орзумандам.
фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи директори агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Салимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Салимзода Шерхон Одина бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи директори агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Воҳидзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад. Воҳидзода Ҳабибулло Саидулло директори агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Ҳайдарзода Муртазо мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳайдарзода Муртазо аз вазифаи муовини директори агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судияи суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд озод намудани Холиқзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад. Холиқзода Акбар Ризо бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судияро пас мезанад аз вазифаи судияи суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд озод намудани Муҳаммадзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Муҳаммадзода Маъруф бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд таъин намудани Шарифзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Шарифзода Фирдавс иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд озод намудани Қурбонзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Қурбонзода Амирхон Файзулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд таъин намудани Маъмурзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад. Маъмурзода Адҳам Маъмур иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Истаравшани вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Гулистони вилояти Суғд озод намудани Шарифзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Шарифзода Фирдавс бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси шаҳри Гулистони вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи раиси шаҳри Гулистони вилояти Суғд таъин намудани Маҷидӣ мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳад.
маҷиди бахтиёр саидаҳмадзода раиси шаҳри гулистони вилояти Соғ таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 ноябри соли 2020 дар бораи аз вазифаи раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Аҳмадзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Аҳмадзода Ҷамшед Ҷалол бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 ноябри соли 2020 дар бораи раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Зувайдзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Зувайдзода Муҳаммад Саид Маҳмуд раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 ноябри соли 2020 дар бораи аз вазифаи сардори саредораи ҳифзи сирри давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Абдураҳимов. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Абдураҳимов Хайриддин Саидович бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи сардори саредораи ҳифзи сирри давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 ноябри соли 2020 дар бораи сардори саридораи ҳифзи сирри давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Абдуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Абдуллозода Аҳтам Рустам сардори саридораи ҳифзи сирри давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллозода Аҳтам Рустам бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Маъмурзода Адҳам Маъмур бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори раёсати маориф, фарҳанг ва иттилооти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 18 ноябри соли 2020. мутобиқи моддаи 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ Зувайдзода Муҳаммад Саид Маҳмуд аз вазифаи муовини якуми раиси шаҳри Душанбе озод ва Қурбонзода Амирхон Файзулло муовини якуми раиси шаҳри Душанбе таъин карда шавад. идомаи ахбор. вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум ки имрӯз бо иштироки роҳбарони як қатор вазорату кумитаҳои дахлдори мамлакат таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагон Маҳмад Тоҳир Зокирзода баргузор гардид, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2022-2023-ро мавриди баррасӣ қарор доданд. вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода ва вакилони маҷлиси намояндагон Машраф Файзуллоев, Ғиёсиддин Ашуров зимни баррасии масъалаи мазкур таъкид намуданд ки дар таҳияи буҷети давлатӣ пеш аз ҳама афзалиятҳое ки аз паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастуру супоришҳо ҳангоми вохӯриҳо бармеоянд ба инобат гирифта шудааст. самтҳои ба ҳисобгирии даромади буҷети давлатӣ барои соли 2021 дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки воридоти андозӣ, ғайриандозӣ ва грантҳоро ба танзим медароранд ба нақша гирифта шудааст. ҳамасола буҷети давлатӣ дар доираи нишондиҳандаҳо, ҳадаф ва афзалиятҳои асосӣ, стратегия, барномаҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди воқеии иқтисодиёти миллӣ ва стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 амалӣ мекардад.
нишондиҳандаҳои лоиҳаи буҷети давлатӣ бо роҳи баландбардоштани маъмурикунонӣ андоз ва се намудани заминаи андозбандӣ, таъмини рушди боқии иқтисодиёт ва ташкил намудани ҷойҳои кории нав асоснок карда шудааст. даромаду хароҷоти буҷети давлатӣ барои солҳои 2022-2023 нишондиҳандаҳои назоратӣ буда, дар доираи онҳо бояд мақомоти идоракунии давлатӣ барномаҳои амалкунандаи соҳавӣ ва барномаҳои нави пешниҳодшударо тарризӣ намоянд. дар иҷлосия ҳамчунин лоиҳаи барномаи қарзгирии берунаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 ва дурнамои нишондиҳандаҳои он барои солҳои 2022-2023 мавриди баррасии ҳамаҷонибаи вакилони маҷлиси намояндагон қарор гирифта, аз рӯи ҳамаи масъалаҳои муҳокима гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба хуруҷи мавҷи дуюми бемории сироятии COVID-19 дар ҷаҳон ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон мерасонад, ки қоидаҳои гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ ва маслиҳату тавсияҳои табибону мутахассисонро қатъиян риоя кунанд. бо сабаби хуруҷи мавҷи дуюми бемории сироятии COVID-19, шиддат гирифтани буҳрони иқтисодиву молиявӣ ва афзоиши бекорӣ дар як қатор кишварҳои ҷаҳон бори дигар фаъолияти марказҳои хизматрасонӣ, боғу гулгаштҳо ва баргузории маросиму ҷашнҳо дар ин кишварҳо қатъ карда шуда, ҳаракати воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ маҳдуд ва вазъияти карантин эълон карда шуд. вобаста ба ҳолати ба вуҷуд омада, ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирии интиқоли минбаъдаи он дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул кард. гузарониндани ҳама гуна чорабиниҳои тантанавӣ, аз ҷумла ташкили арчаи солинавӣ, чорабиниҳои фарҳангии оммавӣ, нишастҳои ҷашнӣ, шабнишиниҳо ва дигар чорабиниҳои оммавӣ ба муносибати соли нави мелодии 2021 дар қаламрои мамлакат манъ карда шавад. сайру гашти мардум дар боғҳои фарҳангу фароғат, гулгашту хиёбонҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ танҳо бо дар назардошти риояи ҳатмии қоидаҳои гигиенаи шахсиву ҷамъиятӣ, истифодаи ҳатмии ниқобҳои муҳофизатӣ ва риояи қатъии фосилаи иҷтимоӣ дар масофаи байни ҳамдигарӣ аз 1,5 то 2 метр иҷозат дода мешавад. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, вазорати корҳои дохилӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ масъалаи бо маводи безараргардонӣ таъмин намудани боғҳои фарҳангу фароғат, гулгашту хиёбонҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятиро ба таври қатъӣ назорат намоянд. вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати пурзур кардани фаъолияти нозирони минтақавии милитсия барои пешгирӣ кардани сирояти нави коронавирус дар маҳалҳо чораҳои иловагӣ андешад. вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, маориф ва илм, риояи қоидаҳои беҳдошти шахсиву ҷамъиятиро дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ боз ҳам қатъӣ назорат намоянд. имрӯз вохӯрии ҳаштуми котибони шӯроҳои амнияти давлатҳои иштирокчӣ, иттиҳоди давлатҳои мустақил, Тоҷикистон, Россия, Қазоқистон, Арманистон, Беларус, Туркманистон, Узбекистон, Озарбойҷон ва Қирғизистон тариқи видеоконферонс баргузор гардид. дар кори ҷаласа котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон Насрулло Маҳмудзода иштирок ва суханронӣ намуд. зимни ҷаласа масъалаҳои таъмини амният дар ҳудуди масъулияти созмон, ҷараёни ҳамкорӣ байни давлатҳои иштирокчӣ, иттиҳоди давлатҳои мустақил дар муқобилият бар зидди таҳдидҳои биологӣ дар ҳудуди иттиҳоди давлатҳои мустақил вобаста аз таҷрибаи мубориза бар зидди паҳншавии бемории COVID-19, омодагии саривақтии соҳаи тандурустӣ ва саноат ба муқобили таҳдидҳои нави амнияти биологӣ, вазъи Афғонистон ва таъсири он ба амнияти давлатҳои Осиёи марказӣ ва дигар масъалаҳои умдаи амниятӣ мавриди таҳлилу баррасии иштирокчиёни ҷаласа қарор гирифтанд. ҳамчунин давлатҳои иштирокчии созмон дар самти ҳамкории байнидавлатӣ дар мубориза бар зидди вируси нави COVID-19 мубодилаи афкор анҷом доданд. зикр гардид, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пешгирии оқибатҳои пандемия дар кишвар ва бо ин мақсад барои тақвият бахшидани ҳамкориҳо бо кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва дигар ташкилоту созмонҳои минтақавию ҷаҳонӣ таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир карда, дар ин самт мунтаззам тадбирҳои судмандро роҳандозӣ менамояд. дар анҷоми ҷаласа як қатор санадҳои муҳим қабул гардиданд.
мавзӯи дигар имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат усмоналӣ усмонзода ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020-2021 баргузор гардид. Аз ҷараёни ҷаласа ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар кори ҷаласа ки тариқи видеоконференсия дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид, намояндагони вазорату идораҳои соҳавӣ, аъзои ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020-2021 ва масъулони соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон иштирок намуданд. дар ҷаласа муовини сарвазири мамлакат Усмоналӣ Усмонзода таъкид намуд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо таъсиси ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба саривақт омода намудани соҳаҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодии ҷумҳурӣ ба давраи тирамоҳу зимистон ва бемушкилӣ сипарӣ намудани давраи сармо бо истифода аз захира ва имкониятҳои мавҷуда тадбирҳои заруриро амалӣ намудааст. иттилоъ дода шуд ки бо мақсади иҷрои нақша дар тамоми сохторҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ оид ба рафти иҷрои қарори мазкур маълумот ва гузоришҳои ҷамъбастӣ ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шуда барои бартараф намудани мушкилоти дар ин самт мавҷуда тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ гардидааст. таъкид гардид ки ҷиҳати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020-2021 дар соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии мамлакат ба миқдори зарурӣ ангишт ва дигар маводи лозима захира карда шудааст. ҳамзамон дар ҷаласа иштирокдорон барои омӯзиши ҳолати воқеии рафти иҷрои қарори мазкур тибқи супориши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гурӯҳи корӣ аз ҳисоби вазорату идораҳои дахлдори соҳавӣ таъсис ва ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе сафари корӣ анҷом дода аз рафти омодагии соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2020-2021 аз ҷумла муассисаҳои соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, нақлиёт, корхонаҳои саноатӣ, шабакаҳои барқӣ ва дигар соҳаҳои муҳимро мавриди омӯзиш қарор доданд. дар идома муовини сарвазири мамлакат Усмоналӣ Усмонзода оид ба камбудиҳои ҷойдошта дар самти захираи маводи хӯрокворӣ ва сӯхт, инчунин вобаста ба таъмини иҷрои нақшаи захираи маҳсулот ва саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисод ва иҷтимоӣ ба хусус вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба фасли зимистон супоришҳои қатъӣ дод. дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон дар мавзӯи технологияи кишти тирамоҳии зироатҳои ғалладонагӣ машварати илмӣ амалии минтақавӣ доир гардид. дар машварат муовини сарвазири мамлакат Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода, намояндагони вазорату идораҳои дахлдор ва олимону муҳаққиқони соҳаи кишоварзӣ иштирок намуданд. гузориши Гулчеҳраи Саттор. мувофиқи дурнамо бояд имсол кишоварзони ҷумҳурӣ дар майдони 155 000 гектар замин кишти тирамоҳии зироатҳои ғалладонагиро ба роҳ монанд ки 80 000 гектараш ба вилояти Хатлон рост меояд. майдони умумии заминҳои корами лалмие ки ба кишти тирамоҳии ғалладонагиҳо бояд фаро гирифта шаванд дар мавзеи олимтой 7081 гектарро дар бар мегиранд ки ба хоҷагиҳои ғаллакори ноҳияҳои Фархору Данғара, Ҳамадонӣ ва Восею Муминобод вобаста карда шудаанд. бо истифода аз рӯзҳои офтобии фасли тирамоҳ дар муҳлати муайян гардида бояд хоҷагидорон бо гузарондани шудгори хушсифат ва интихоби тухмиҳои ватанӣ ки безарар гардонида шудаанд бо риояи талаботу меъёрҳои агротехникӣ ва тавсияи олимони соҳа кишти тирамоҳии ғалладонагиҳоро саривақт ба анҷом расонанд. талаботи ҷумҳурии мо тибқи меъёрҳои физиологӣ 1 300 000 тонна орд бебошад. бояд мо беш аз 1 700 000 тонна гандум истеҳсол кунем. ҳозир мо истеҳсол мекунем
850,000 тонна. عامل اساسی که ما میتوانیم که خودمون رو تامین کنیم این بلان برداشتن حاصل نوکی باشد. با این مقصد در موضع اولیمتوی ناحیه دنقره با اشتراک معاون سروزیر مملکت دولتشاه گل محمدزاده، رهبریت ولایت ختلان و دیگر مسئولین وزارت و اداره‌های داخلدار، عالمان و محققان ساحه کشاورزی سمیناری علمی عملی منطقوی در موضوع تکنولوژی کشتی تیرماهی زراعت‌های غله‌دانگی برگزار گردید. کسالی‌های هستند که مثال با واسطه دون در خود خاک هستند در دوره نشء و نما همین آینده ضرر خودش به کشتی همین غله‌دانگی نرساند باید حتما پیش از کشت این باید زهرآلود کرده شود. این یکم خصوصیت دیگه‌اش برای نشء و نمو برای تیز افزایش یافتن و در آینده مثال منو بلند کردن ایمونیته خودی همه زراعت میباشد. با استفاده از تمام تکنیک‌های ساحوی و هوای مساعد با مصلحت عالمان ساحه شودگار و کشتی غله‌دانگی‌ها با انتخاب تخمی‌های با صفت که به خاطر فراوان حاصلی با محلول‌های مخصوص به ضرر گردانیده شده‌اند کشت کرده شد. در زمین‌های لازمی اگر بوده شد نمی به زمین اگر تیسر برسد و بار باران شود ما میتوانیم که از ماه اکتبر علاقه کشت تیرماهی را آغاز نماییم در همه منطقه‌های جمهوری مدتش بود تا 20 ماه دکتر ما میتوانیم کشتی امین تیرماهی را در زمین لالمی به انجام رسانیم. متخصصان در زمین‌های للمی برای ذخیره کافی نمی به تخمی زراعت توصیه می‌دهند که زمین باید به اندازه 35-40 سانتی متر شودگار کرده شود که این تنها به واسطه تکنیک‌های تسمه چرخ امکان پذیر است. در این موضع 860 هکتار زمینی کارخانه واحد دولتی حصار ناحیه فرخار که زیرتابع اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری است با استفاده از این تکنیک‌های با اقتدار که صفت کارشان خیلی فرق دارد علاقه در میدان 55 هکتار زمین گندم کشت کرده شد. کشت تیرماه سر کردیم علاقه موازنه در 55 هکتار زمین تخم اول کاشتیم. کوشش داریم که در 560 هکتار زمین ما گندم کشت میکنیم 125 هکتار جو کشت میکنیم. برای در مهلت معین گردیدن نیش زدن و سبزیدن هر یک تخمی در زمین پاشیده شده و در آینده نشء و نمای خوبی آنها از تکنیک‌های معاصر استفاده می‌گردد. دورنمای کشتی زراعت‌ها را در این موضع که زیاده از 7,000 هکتار زمین را فراگیر میباشد البته در مهلت‌های کوتاه‌ترین با دستور سپارش‌ها به انجام می‌رساند. در دوام 2 روز با واسطه 138 تکنیک در این موضع که زمین‌هایش به 5 ناحیه منطقه کلوب وابسته گردیده است 1100 هکتار زمین از شودگار خوش‌صفت برآورده شده در میدان 300 هکتار کشتی تیرماهی غله‌دانگی‌ها گذرانیده شد. 555 عدد تکنیک‌های گوناگون تامغه و زیاده از 600 عدد تجهیزات‌ها با منطقه کلوب داده شده است. اینجا تراکتورهای گوناگون تامغه کار کرده شده است. یعنی تراکتورهای جفت کننده، اونا تراکتورهایی که تخم پوشاک قطع کار میکنند. کارخانه ما از دولت چین تراکتورهای نو زمانوی وارد کردیم. تراکتور تسمه چرخ می باشد. این هم جفت استفاده برده می شود اینها. هم هموار کنید زمین‌ها را استفاده برده می شود. و تمام کارهای با این تراکتورها کرده ممکن است. موافق دستور سپارش‌های رهبریت عالی مملکت در شرایط وضع امروزه جهانی یگانه سرچشمه تامین اهالی با محصولات خودی این استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین و بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی از جمله غله‌دانگی‌ها است که طلبات استعمالی مردم به این نوع غذا خیلی زیاد است. خواجگیداران با تجربه با توصیه متخصصان و امکان و ذخیره‌های موجوده باید نشاندادهای استحصالی را بلند برداشته اهالی مملکت را با مواد خودی تامین نمایند. استفاده ثمرناک زمین با مقصد رشد بخشیدن ساحه کشاورزی و تامین بازار استعمالی در ناحیه درواز برای در همه فصل سال تامین نمودن ساکنان با محصولات تر و تازه کشاورزی به زیاد نمودن میدان گرمخانه‌ها توجه مخصوص روانه کرده می شود. سمندر اسکندرزاده از ثمره دسترنج اهل زحمت ناحیه درواز گزارش آماده نموده است. ناحیه درواز یکی از ناحیه‌های کوهستانی مملکت به شمار رفته جهت تامین بازار استعمالی و رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژیکی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین امنیت عضوقواری، فعالیت دست جمعانه ساکنان، 690 خوجگی دهقانی انفرادی و کلکتیوی و یک کооپراتیو استحصالی به طور لازمه به راه مانده شده است.
бунёди гармхона ва бо ин васила ба даст овардани натиҷаи дилхоҳ яке аз самтҳое аст ки дар баробари дигар бахшҳои соҳаи кишоварзӣ дар ноҳия ҳамасола тақвият бахшида мешавад. дар ноҳия 38 адад гармхона мавҷуд ҳастанд ки имрӯз аксарияти онҳо ҳосили дилхоҳ дода истодааст. аз ҳисоби ҳосили лимӯхонаҳо ба ҳолати имрӯза яъне 3 тонна лимӯ истеҳсол карда шуд ки ҳам ба бозори ноҳия ва шаҳри худро содирот карда шуд. ва соли ҷорӣ бошад бо дастгириҳои асосгуроҳи сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки сафари корӣ моҳи август ба ноҳияи Дарвоз доштанд, дар ҳудуди ноҳия 2 адад гармхона ба истифода дода шуд ки инам бошад 1 ададаш барои парвариши лимӯ ва 1 ададаш барои парвариши сабзавот мебошад. дар соҳаи кишоварзии ноҳияи Дарвоз 72% аҳолии қобили меҳнати ноҳия кору фаъолият менамоянд. дар ноҳия саҳми хоҷагиҳои деҳқонӣ дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 34%, хоҷагиҳои инфиродӣ 48% ва ассотсиатсияҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ 28%-ро ташкил медиҳад. соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои асосии ноҳия ба ҳисоб меравад. зиёда аз 72% аҳолии қобили меҳнат ба ин соҳа машғул ҳастанд. соли ҷорӣ дар майдони 1467 гектар киши зироатҳо гузаронида шудааст ки аз ин бошад 507 гектараш ғалладонагиҳо, 155 гектар картошка, 80 гектар сабзавот ва 827 гектар зироатҳои хӯроки чорво киш карданд. ва дар ноҳия 259 гектар майдони боғҳо мавҷуд аст ки аз ин бошад 149 гектараш боғҳои мевадиҳанда ҳастанд. ва кишоварзони ноҳия тавонистанд ки дар мавсими соли ҷорӣ ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. ба даст овардани муваффақияти бештар, афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва қонеъсозии талаботи бозори истеъмолӣ аз ҳадафҳои аслии кишоварзони ноҳияи Дарвоз ба шумор меравад. мо дар гармхонаи қарор дорем ки ҳамаш ба технологияи замонавӣ коркар шудааст. истифодаи тухмии хуб, сари вақт додани доруҳои минералӣ ва нигоҳбини хуби он боис мешавад ки ҳосил баланд гардад. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо аҳли заҳмат дар гармхонаҳои бунёдшуда бо риояи агротехникаи парвариш, истифодаи усулҳои пешқадам ва тавсияи мутахассисони соҳаи кишоварзӣ фаъолият доранд. ҳамзамон ҳосили ба даст омада хоҷагидорону кишоварзонро ҳавасманд намуда, онҳо ба таҳкими соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кардаанд. аллакай хоҷагидорон самараи дастранҷи худро дар бозору марказҳои савдои шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва шаҳри Душанбе пешниҳоди сокинон гардонидаанд. гармхона аз масоҳати 0-15 сотих иборат буда, дар он 7 нафар коргар кор мекунем. дар гармхона ба парвариши бодринг, помидор, қаламфур машғул буда аллакай дар ҳосилгундорӣ қарор дорем ва аллакай аз чанд намуди он ҳам дар бозорҳои дохили ноҳия ва ҳам бозори Душанбе фиристода шудааст. ҳосили олам дар гармхона бисёр аст. мо корро давом додастем. ташкили гармхонаҳо дар самти рушди соҳаи кишоварзию таъмини бозори истеъмолӣ мусоидат намуда, бо ин васила сокинони маҳаллӣ низ соҳиби ҷойи кори доимӣ мегарданд. соҳибкоро гармхона ташкил карданд дар ноҳияи Дарвоз. мо ҳамиҷа омада кор мекунем, маош сари вақт мегирем, зиндагиро пеш мебарем. ине ки дар хона мешинем, иҷа омада кор мекунем. аҳли заҳмати ноҳияи Дарвоз талош доранд ки бо роҳи зиёд кардани шумораи гармхонаҳои замонавӣ, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида ва истифодаи имконоти ҷойдошта, ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда, бо ин васила дар баланд бардоштани сатҳи зиндагии сокинони ин ноҳияи кӯҳистони мамлакат ва рушди соҳаи кишоварзӣ саҳми назаррас гузоранд. Самандар Искандарзода, Маҳмадсаиди Камол, Салоҳиддини Неъмат, Ахбор. кишоварзони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ имсол аз майдони умумии 14499 гектар заминҳои корами обӣ дар майдони 8074 гектар навҳои помбаи хатлон 2014, флеш ва хуҷандро киш намуданд. طبق اطلاع مسئولین نقشه سالانه استحصال پخته در ناحیه 18338 تانه را تشکیل می‌دهد. گزارش خدایدادی راجع و اسکندری سعید. در ناحیه عبدالرحمن جامی بیش از 14000 گکتار زمین‌های کارام آبی موجود میباشد که هر وجب آن از جانب ساکنان و کشاورزان مقصدناک و ثمره‌بخش استفاده کرده می‌شود. برابر کشت و پرورش دیگر نامگوی زراعت‌های به باد و هوای ناحیه موافق، خوجگیداران همسالت در قسمت بیش زمین‌ها پخته کش کرده ثمر دلخواه به دست می‌آورند. طبق اطلاع مسئولین امسال در ناحیه عبدالرحمن جامی
اهل زحمت در میدان 8074 گکتار نوهای پنبه خطلان 2014 فلش و خوجان را کشت نموده در نتیجه درست براه ماندن مرحله های پرورش از کشته های خود حاصل انتظاری پخته را به دست بیارند. طور اطلاع داده شد دورنمای 3 ساله پخته در ناحیه عبدالرحمن جامی 18338 تن می باشد که اهل زحمت توسط مهنت صافدلانه و نتیجه بخش خویش توانستند فتح این مره را برزیاد تامین نمایند. موفقی دورنما باید از هر یک گکتار به اندازه 22 از 8 سنتنری پخته رویانده با پونکت‌های قبول 13338 تن پخته می‌سپردیم. با کشاورزان در اساس قاعده‌های آگروتکنیک درست براه مونده و توانستند که از اجرای دورنمای 3 سالی پخته برآیند و توانستیم که با اندازه 18367 تن پخته جمع‌آوری نموده و کارخانه‌های کارکرد قبول پخته شهر و ناحیه ولایت سپردیم. در جماعت دهات کلینین ناحیه خوجگیدارانش اساساً به پخته‌کاری شغل دارند. امسال میدان کشت پخته را به 914 گکتار رسانیده در نتیجه گرفتن حاصل دلخواه از اولینها شده از اجرای دورنما برآمدند. ما امسال در میدان 914 گکتار کشت پنبه‌دانه کشت نمودیم و دورنمای پخت که با 2097 تن بود. نقشه پخته را سری وقت در تاریخ 3 اکتبر اولین شده در ناحیه جامی اجرا نموده. خوجگیداران پخته‌کار ناحیه عبدالرحمن جامی اساس گرفتن حاصل بلند و اجرای دورنمای سالانه را در تامین سری وقتی آب تکنیکی می‌دارند، چونکه در مرحله های پرورش اداره بهداشت زمین و آبیاری ناحیه کشته های پخته‌زار دهقانان را با آب پالیزی پورا تامین نمودند. دهقانان ناحیه عبدالرحمن جامی در میدان زیاده از 8000 گکتار کشت پخته و در میدان 952 گکتار کشت اساسی شالی و تکراری گذراندند که دوام موسم سال 2020 پر را با آب پالیزی تامین کرده شدند که این باعث تامین سری وقتی دورنمای پخته و شالی گردید. جمعیت دارای مسئولیتش محدود سپیده راه ابریشم و جمعیت دارای مسئولیتش محدود امیر دل ناحیه امروز حاصل ذخیره گردیده را بهر تامین کارخانه‌های صنعتی کشور با اشیاء خام پورا کارکرد و بندوبست می‌نمایند. با اطلاع مسئولین موسم جاری تا به امروز در کارخانه‌های مذکور بیش از 5150 تن محصول زحمت پخته‌کاران قبول گردیده است. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه عبدالرحمن جامی، اخبار. ادامه اخبار. جمهوری تاجیکستان پس از به دست آوردن استقلال دولتی در روند تشکل نظام دولتداری برابر قبول رمزهای دولتی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را نیز قبول کرده است. قبول و افروخته شدن پرچم دولتی نشانه هستی و پایداری دولتداری است. گزارش همکاران ما. پرچم دولتی تاجیکستان 24 نوامبر سال 1992 از جانب شورای عالی جمهوری تاجیکستان تصدیق و قبول گردیده است. آن در برابر نشان و سرود ملی، رمز اساسی دولت و نشان صاحب اختیاری ملت تاجیک است. جای و ترتیب برافروختن پرچم را قانون معین کرده است. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام ساختارها، مقاماتها، وزارت و اداره‌های دولتی مخصوصاً سرکرده از قرارگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سود کنستیتوسیونی، سود عالی اقتصادی و دیگر نهادهای دولتی افراخته می شود. امروز ترتیب استفاده پرچم جمهوری تاجیکستان در تمام مراسم و معرکه های دولتی استفاده کرده می شود. امروز در تمام نمایندگی های جمهوری تاجیکستان در خارج کشور در پیشتاق آنها افراخته می شود و در استفاده آنها پیش از همه در جمهوری تاجیکستان است که آن نمایندگی های دیپلماتیکی که خارجی که امروز در جمهوری تاجیکستان هست یا دیگر پرچم هایی که در جمهوری تاجیکستان استفاده میکنند وابسته به این نیز قانونگذاری تنظیم کرده است که آنها نباید از پرچم جمهوری تاجیکستان کلانتر یا پهناتر یا بلندتر باشند. همچنین پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در پیشگاه بینای سازمان ملل متحد و بینای دیگر سازمان‌های با نفوذ جهان که تاجیکستان عضو آنها میباشد نورافشانی میکند. با احترام و ارزشگذاری به این رمز وطنداری، پرچم دولتی تاجیکستان در مرکز جمهوری شهر زیبای دوشنبه در پایه بلندترین افروخته شده است که امروز مایه افتخار هر یک شهروند بوده میدان جایگیری آن مکان دوست داشته ساکنان و مهمانان مملکت گردیده است. 30 آگوست سال 2011 پرچم بلندترین در جهان با بلندی 165 متر
و پهنایی آن با 60 و بری آن با 30 متر افراخته شد که این نیز برای ما جوانان عموما برای تمام تاجیکستانیان باعث افتخار بود که ما بار دیگر ثابت ساختیم که هم نیاگان ما و خود ما پرچمبردار هستیم، به تمام رمزهای دولتی ارج میگذاریم. به اعتنایی و به احترامی ظاهر کردن نسبت به پرچم دولتی تاجیکستان که مقدسات ملت است از آداب انسانی نبوده در نزد قانون جوابگری دارد. در قانونگذاری نیز برای به اعتنایی یا به احترامی نسبت پرچم دولتی یا مقدسات دولتی جمهوری تاجیکستان هم در کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان ماده 483 پریم و در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نیز جوابگری مقرر کرده شده است. خوشبختانه امروز از جانب مردم تاجیکستان بار هم نسبت این رمزهای دولتی مقدسات دولتی به احترامی ظاهر نگردیده است که این نیز از فرهنگ بلند مردم تاجیک شهادت می‌دهد که مردم تاجیک در حقیقت بر رمزهای دولتی خویش ارجگذار هستند. مهم است که معنا و ماهیت افراخته شدن و همیشه پرافشان بودن پرچم را نسل آینده سازی دولت جوانان درک نمایند و به پاک و مقدس بودن آن ارج گذارند. زلفیه رحیمزاده، بهادری قربان، فیروز موسی، اخبار. дар доираи омодагиҳо ба 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат раванди корҳои ободониву созандагӣ бо авҷу суръати баланд идома дорад, ки бо амалӣ кардани иқдому tashabbusҳои созанда дастрасии аҳолии кишвар ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ беш аз ҳар вақти дигар беҳтар мешавад. шарҳи Мамадалӣ Сафар. дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ки ҳадаф беҳтар намудани вазъи иҷтимоиву иқтисодии минтақаҳои кишвар бо шуғли пурмаҳсул таъмин кардани аҳолӣ ва баландбардоштани фаъолнокии иқтисодии сокинон ва давраи омодагӣ ба таҷлили сазовори 30-солагии истиқлоли давлатӣ аст, дар шаҳр ноҳияҳо даҳҳо иншооти таъиноти гуногун сохта мавриди истифода қарор гирифтанд. натиҷаи босамари ин ҳадафи созандаву бунёдкорона собит намуд ки рушди деҳот ба таври бесовиқа таъмин ва дар баробари ободу зебо гардидани симои шаҳру деҳот барои бо шуғли доимӣ фаро гирифтани аҳолӣ ҷойҳои нави корӣ муҳайё карда шавад. дар доираи иқдомот ва tashabbusҳои созанда то моҳи сентябри соли 2021 ба нақша гирифта шудааст ки дар шаҳр ноҳияҳои кишвар беш аз 25 000 иншооти иҷтимоиву истеҳсолӣ ва сайёҳӣ бунёд ва ба истифода супорида мешаванд ки ин боиси ташкили даҳҳо ҳазор ҷойҳои нави корӣ ва ҳалли бисёр мушкилоти иҷтимоии аҳолӣ хоҳад шуд. дар доираи эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатӣ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ иншоотҳои таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст ва то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба истифода дода шавад. то ин ҷониб аз шумораи умумии иншоотҳои ба нақша гирифташуда 12242 адад аллакай сохта ба истифода шудааст ва дар ин раванд зиёда аз 40648 ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шудааст. солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо истифода аз имконоти мавҷудаи кишвар рушди ҳунармандӣ аз ҷумла ҳунарҳои мардумӣ ва соҳаи сайёҳӣ, бахсус сайёҳии экологӣ, табобативу солимгардонӣ, таърихиву этнографӣ, фарҳангӣ, кӯҳнавардӣ ва дигар намудҳои сайёҳӣ, инчунин таъсиси инфраструктураи соҳа тадриҷан таъмин карда мешавад ки ин тадбир барои рушди устувори иҷтимоиву иқтисодӣ ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум ва ҷиҳати ташкили инфраструктураи муосир дар деҳоти кишвар заминаҳои боэътимод фароҳам меорад. муқаррар намудани имтиёзот дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо мақсади ҳавасмандии ҳунармандон ва ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон имкон фароҳам овард ки дар шаҳру деҳоти мамлакат коргоҳҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ бунёд гардида, даҳҳо меҳмонхонаву марказҳои хизматрасонӣ сохта ба истифода супурда шаванд. дар як муддати кӯтоҳи вақт деҳоти кишвар бо бунёди инфраструктураи зарурӣ куллан симои нав касб карда, марказҳои хизматрасонӣ бо шароити мусоид мавриди баҳрабардории сокинон қарор гирифтааст ки раванди созандагиву ободонӣ бо суръати баланд дар ин самт идома дорад. дар ноҳияи Рашт ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳ зоҳир намуда сол то сол сохтмони муассисаҳои таълимӣ дар деҳоти ноҳия вусъат меёбад. сохтмони мактаби дошёнаи замонавӣ дар деҳаи Шулонак иборат аз 11 синфхона ва тамоми таҷҳизоти таълимӣ бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ идома дорад. гузориши Идгули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт.
روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در همه جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه رشت روز تا روز وسعت تازه کسب می‌کند. از جمله جوانان دهه شلانک جماعت دهات قلعه سرخ که در فدراسیون روسیه کار و زندگی دارند، سال جاری اقدام گرفتند تا سهم خود را در روند کارهای سازندگی و پیشرفت تعلیم و تربیت خوانندگان مؤسسه تعلیمی گذارند که شرایط تحصیل آنها باز هم بهتر و خوبتر گردد. زیرا سالها با زیاد شدن شماره طالب علمان نرسیدن صنفخانه و کابینت‌های فنی به نظر می‌رسد. برای سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان، جوانان دهه اقدام گرفتند که 8 صنفخانه و 3 کابینت زمانوی ساخته به استفاده دهند. سال جاری در مؤسسه تعلیمی دهه شلانک بیش از 750 نفر خواننده تحصیل داشته. بنای تعلیمی عمل کننده سالهای 80 قرن گذشته بنیاد شده. دیوارهای انشاءات دعاشانه اساساً بتونی می باشد. این است که اسنای به نقشه گرفتن بنای دعاشانه زمانوی شرایط محل و زمستان طولانی را به نظر گرفته. ساختمانچیان انشاءات را از خشت پخته و صنفخانه‌های کشاد و برهوا بنیاد کرده ایستادند. در برابر این از روی لایحه پیش بینی شده ساختمانچیان برای فعالیت متعدل صنفخانه و کابینت‌های فنی و دیگر زیر انشاءات بنیاد شونده مؤسسه تعلیمی دهه شلانک در موسم تیر ماه و زمستان در شفت انشاءات شبکه علاهیده گرمدهی ساخته می شود تا در یک وقت از نیروی برق و انگشت بنای مؤسسه تعلیمی با گرمی تامین کرده شود. با گفت سرور مؤسسه تعلیمی برای انجام کارهای ساختمانی جوانان دهه مبلغ ضروری جدا کردند تا انشاءات با مصالح ساختمانی پورا تامین کرده شوند. امروزها کارگران جد و جهد دارند که تا فرارسیدن خنکی‌های زمستان بام بنا پوشانیده شود تا کارهای باقی مانده ساختمانی با نظرداشت باد و هوا در داخل انشاءات انجام داده شود. از روی نقشه پیش بینی شده جوانان دهه شلانک مقصد دارند که بنای مؤسسه تعلیمی را در عرفه جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تمام تجهیزات ضروری به استفاده آموزگاران و خوانندگان دهند. ایدگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. ممنونگاهی طبیعی دولتی زارکول یکی از موضع‌های طبیعی مخصوص محافظت شونده جمهوری تاجیکستان به حساب رفته برای بهتر به راه ماندن فعالیت کارمندان آن دقت ضروری داده می‌شود. موضوع را همکارانمان ادامه می‌دهند. ممنوعگاه طبیعی دولتی زارکول در مساحت 87770 گکتار دامن گسترده دارای طبیعت ناتکرار و حیوانات نادر وحشی می باشد. ممنوعگاه در بلندی زیاده از 4000 متر از سطح برقرار داشته. طبیعتش تند بوده در فصل زمستان خنکی ها در این موضع از 40 درجه هم می گذرند. به این خاطر کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد بهتر نمودن شرایط مهنتی ناظران طبیعت ممنوعگاه به اختیار آنها لوازمات مهم داد عرض می دارد. سردار ممنوعگاه طبیعی دولتی زارکول خدابخش مبارک قدمов. با ما یک واحد تکنیکی از قبیل تمغه نیوا یعنی با ما کمک کردن که این یکی از توفای بهترین برای ممنوعگاه بود که برای در منطقه بالا برآمدن هر یک واحد تکنیکی قدر قوت نداریم و خیلی از شاد هستیم خیلی ممنون هستیم با بغرض این برای محافظان 4 نمود پوشاک‌های زمستانه و تابستانه فرستاده شدند. از بس که ممنوعگاه در حدود دشت‌های بلندکوه پامیر شرقی جایگزین است، فقط 3 ماه هوا در اینجا نسبتاً گرم بوده، با آغاز تیر ماه روزها بس سرد می‌گردند. از این رو ناظران به لباس مخصوص گرم احتیاج دارند. چون این عامل‌ها را به این نوبت گرفته برایشان لباس‌های گرم داده شدند. علاوه‌اً به مقصد تأمین نمودن نظارت صفتناک به اختیار آنها، تجهیزات تکنیکی از قبیل دوربین‌ها، حرارت سنج‌ها و داروواری گذاشته شدند. از حدود ممنوعگاه زارکول 2 خط سیر سیاحی می‌گذرند که یکی از آن از لب کول زارکول کشال می‌یابد. مساحت عمومی کول زیاده از 38 کیلومتر کوادراتی بوده، در بلندی 4126 متر از سطح بر قرار دارد. از روی اطلاع کارمندان ممنوعگاه طبیعی دولتی زارکول در گرد و اطراف کل 15 نمود حیوانات شیرخوار وحشی، 118 نمود پرندگان و دیگر حیوانات سکونت دارند. از روی حسابات آخرین که سال 2015 گذرانیده شد، در ممنوعگاه نزدیک
که 20,000 سر گوسفند کوهی مارکاپولا، 9 سر ببر برفی، 3 سر خرس ملا و دیگر حیوانات وحشی موجودند. به مقصد مساعدت نمودن به افزایش و حفظ آنها، همگونه شکل‌های خواجگیداری در حدود ممنوعگاه من بوده، به این موضع فقط با رخصتنامه مخصوص رهبریت ممنوعگاه طبیعی دولتی زارکول سیاحان اکولوژی وارد می‌شوند. رزش باران و برف روزهای 18 و 19 نوامبر باعث پست گردیدن حرارت هوا شد. از احتمال دور نیست که این عامل باعث به وجود آمدن حادثه‌های طبیعی و حالت‌های فوق‌العاده در منطقه‌های جمهوری گردد. از این رو ساکنان و رانندگان مملکت را می‌باید به ضرورت به صحرا و راه‌های دوردست نبرایند. نورعلی صفامودی با تفصیلات بیشتر. نیمه دوم روز 18 نوامبر در جمهوری هوا ابرناک شده باران به قید گرفته شد. موافق معلومات اگنتی آب و هواشناسی شب 18 و روز 19 نوامبر هوا در مملکت نااستوار گردیده بارش برف در نظر است. طبق پیشگویی پیشکی اگنتی آب و هواشناسی یعنی که روزهای 18 و 19 نوامبر در جمهوری هوای نااستوار پیش بینی شده است، یعنی که عامه هوای سرد به جمهوری وارد می‌گردد و باعث نااستوارگردی وضع باد و هوای کشور می‌گردد. یعنی که روز 18 بردنی باران در وادی‌ها و علاقه بگاه روز 18 نوامبر بردنی باران به برف مبدل می‌گردد و بردنی برف در جمهوری تا 19 نوامبر باقی می‌ماند. یعنی که در ولایت ختلان در وادی‌ها روز 19 نوامبر بردنی برف، در بعض ناحیه‌ها بردنی برف شدتناک در نظر است و پست شدن حرارت روزانه و شبانه پیش بینی شده است و اینچنین در ولایت سوخ روز 19 نوامبر بردنی برف هم در وادی‌ها و هم در منطقه‌های کوهی بلندکوه در نظر است. در تابع مرکز اینچنین روز 19 نوامبر بردنی برف در وادی‌ها و در منطقه‌های کوهی پیش بینی شده است و در شهر دوشنبه نیز روز 19 نوامبر بردنی برف در بعضی حالت‌ها بردنی برف شدتناک در نظر است. بریدن باران و برف در زمستان این حالت معمولی بوده. با فرا رسیدن فصل سردی‌ها هوا نامساعد گردیده حتما این حالت به عمل می‌آید. به خاطر هشدار ساختن ساکنان مملکت از حادثه‌های احتمالی مسئولان چنین توصیه می‌دهند. با سببی که به جمهوری انبوه سرد وارد می‌گردد باعث نااستوارگردی وضع باد و هوای کشور می‌گردد، بردنی باران به برف مبدل می‌گردد و پست شدن حرارت هوا در این دوره در نظر است. در ولایت ختلان و تابع مرکز در بعضی ناحیه‌ها بردنی برف شدتناک در نظر است و با سبب بردنی برف‌های شدتناک یعنی که در شاخه‌های درخت و در نقل‌های برقی چسبیدنی برف پیشگویی می‌شود و در شوراهای نقلیاتگرد یخبندی پیش بینی شده است. طوفان‌فرایی نیز در این دوره پیشگویی می‌شود. در برابر ریزش برف حتما حرارت هوا نیز پست می‌شود. شهروندان برای با گرمی تامین نمودن منزل‌هایشان از واسطه‌های گوناگون گرمیدهی استفاده می‌برند. گفته می‌شود که استفاده تجهیزات گرمیدهی طلبات مخصوصی خود را دارد. مسئولان باید قید نمود که متاسفانه در حدود مملکت ما هنگام نادرست استفاده برای بخاری‌ها و استفاده انگیش سنگ به زهرآلودشوی اهالی آورده می‌رسانند و یکی از این گونه حادثه‌ها در ناحیه لخش هنگام نادرست استفاده برای انگیش سنگ و رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری متاسفانه به فلاکت آورده رساند که در نتیجه 2 نفر شهروندان به هلاکت رسیدند. برای پیشگیری نمودن این گونه حادثه‌ها و حادثه‌های طبیعی که وابسته به موسم است، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافعه گردشداری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به اهالی احترامانه مراجعت کرده خواهش می‌نماید که هنگام گرم نمودن خانه‌های استقامتی خود بار دیگر بخاری‌ها را سنجند، مخصوصاً دقت اساسی دهند به قبورها و رعایت حتمی قاعده‌های بی‌خطری ضد سوختاری. به اهالی که خانه‌های استقامتی خود را از واسطه‌های گرمیدهی برقی استفاده می‌برند با آنها مراجعت کرده خواهش می‌نماییم که جهت پیشگیری نمودن سوختار حتما باید که ناقل‌های برقی خود را یک بار دیگر از زیر سنجش گذرانند و کودکان را در خانه تنها نگذارند. فعلا حرکت نقلیات طریق همه راه‌ها به یگان مشکلی صورت می‌گیرد. همزمان با فرا رسیدن دوره سردی حرکت طریق شهرها مشکل گردیده. در این دوره رانندگان و مسافران را ضرور است هنگام سفر از روی توصیه متخصصان عمل نمایند. به یگان ضروریات با سفر در این 2-3 روز نبرایند، لیکن اگر در حالت لازمی باید که حتما واسطه‌های نقلیاتی خود را آماده سازند به سفر. این هم باید که اون چرخ‌های تابستانی که دارند اون را باید که عوض نمایند به زمستان. با اون رانندگان ماشین‌های بارکش ما مراجعت کرده خواهش می‌نماییم که حتما باید که در داخل افت خود زنجیرهای مخصوصی احتیاطی داشته باشند که صدمه‌های نقلیاتی را پیشگیری نمایند. با نظرداشت وضع نامساعدی هوا از شهروندان خواهش کرده می‌شود که در روزهای بارشات از برآمدن به صحرا خودداری نموده جان خود را زیر خطر نگذارند. نورعلی صفامدین، فردوسی بابانظر، اخبار. بیننده های گرامی، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار.
ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. бо барномаҳои телевизиони тоҷикистон бимонед.